Ano na, ano na, ano na, ano na, ano na? Yeah! Alright, rock and roll! Dakalamat sumpa paway, gwaputan magana dyan Pangasinan. Yes! Manlalastugan kay lamot dita. Agay lararaya. Nang katantaon nita, nanggad nata nagkinisim mo ah. Agamo ilatan na ukal ta panlikatan, pero dapat no panlikatan mo, dapat irarate arom agkimo alam pi personal, tan agkimo alam man na ayo, ta bali-bali pambantay. Aliwan puro mataken laba, suwadtan wala ray ugugaw mo yang babantay ditan. Paano na iwan-wan tirad marakep ya kagagawa? Wa? Tapos manlalastugan kini, ibagayo no inor ni subali yo. Bagayo mo kumanan marakep no manlastog kayo, ipilay lamay. Pansulong na mas daray kabalayan tayon taga Pangasinan. Paano agaon dakal sukasuya COVID tani? Katawan, nanayrapan kamilan frontliners. Nanayrapan kamilan health workers, yaman kikin natan, tahalos sa pasyente wala ladten. Sobralay petang talaga. Katun irarate manlalastugan ditan nya, gwaputan magana. Ipilay umalad video yo, so dugan pansulong na face mask. Tano na yari man face shield mo lararata. Sa ituan gwaputan magana, uno-unor. Uunuron to, no anto may ganggan na gobyerno. Awa, ama mo laba so kakaroon na gobyerno, tang kakaroon mayroon frontliners. Paano talagang gwaputan magana kayo? Mansulong kayo face mask, mansulong kayo face shield. Maintain nyo may social distancing. Katawan kayo. Kasya nyo kami, yaman tatrabaho do ospital. Karakalay pasyente natin di man. Mansungayap. Naguno yan, naupotay oxygen. Iramay arom, duara-duara la so oxygen niya gagamit nanda. Katon iratay gwaputan magana. Pampanangasiyo. Kakarawan kumala kumun, naipilayod video yo. At ay dugan pansulong na face mask dan face shield, at saray kabaluyan tayon taga Pangasinan. Dyan saray kaluyagan tayon, dyan saray kaluyagan tayon Pangasinan. Paano kami malakas kasi? Nunuyutan ha, wala kiladten, wala radten eray pasyente, aglara makaloob, dyan loob na ospital. Nga dyan si kami. Saray walad loob la, puro COVID, positive. Huwag kayo manisyan COVID, walad sikilatan. Basta alwaran nyo yung sarili yo. Ha? Kayo man sasakit. Agkila unaarom na problema mi. Pampanangasiyo la. Alright. This is Kapantat. Lupay Pantat. Ako'y babagan guwapo ha. Alright. Rock and roll. Boom. Peace out. Dadakala sa mga ibabaga. Dadakala iragaw ang tutunda. Dadakala maungsuuna ang inya. Nasikaraso, wapo at Pangasinan.